Wengane zawethu Khuzani usesipheke i-CD cover yomsebenzi wakhe ka-2022 kanti ke isihloko se-album sithi ke umqhele nethawula. Kodwa phambi asike nakhulu udaba wengane zawethu ngicathalela ithuba enginibingelele ngimbuso City MTV ngithi nje uma saqala unganala le channel isicela wenza kulungile upressa phela usubscribe na notification bell uzibe emathubeni amahle ukuthola wonke ama-video azophuma la kule channel. Wengane zawethu impela sekuphinda kwabanjalo ke njengoba ke uKhuzani ke esesidedelele yona i-CD cover yakhe yomsebenzi ka-2022 kanti ke isihloko se-album sithi ke umqhele nethawula. Kanti ke wengane zawethu ke abantu abavala umlomo pha enkundleni zokuxhumana njengoba ke sebefisa phela kuphume wena le album bezwe phela lesihloko sithi umqhele nethawula uthi ke ziphethe phela ziphi inhlamvu ke wengane zawethu. Kanti ke kusasa ke impela ke ntambama ngo-6 kuzobe kuphuma ke uhlu lwezingoma ezizotholakala kuyona le album kuzokuthi ke ngolwesihlanu ke kuphume yona ke i-CD ke wengane zakwethu. Kodwa ke thina ke esimbuso City MCT ake sibambela ihlangana nje kwi-video elandelayo.